19 روز سزاداین بادینان و حوالن وان مانگرتن شخارنه را گهاندیه و روش وان گهشتی رادک مترسی دار. ات چارچوب سردان سروک و دسته ماف مروویج دا بو چاکسازی مازن الهولره زندانیان بادینان جراغوتیه تا هفتیه که دیتر دیتر من مج زندان درینن. کسوکارین سزاداین بادینان جی دلگیران جوی روشه و بن پیکر نامافن گرتیان. دیو چون اکیدی پادشاه و لجنه و سروک مافیم و چون ندب گویی افراشتی تلفن اکهاتی برش بیشتر نزاکستری به هر جهت جهاتی یعنی افراشتی رادیتی بگذار بیشتر جنودید و پروژه به هند وانجمانیت نکردی و تقریبا 15-20 روزه على زواج عوان جلتي نخوش زواج عوان دي بروج خرابتره تندسي همي تيجي طيبتي هذا الشلاد يعني نعم علي مع تصبع كنت تحت ما هندش وانا جوني خوش دست بدن يعني جنازتهم بين تسلو كردن بين الزران يعني هند بس عوان هنا خوش هنجا امج بقبينات انسان حكومات نكاد شون اشكالية خود بيننا ويعني شون قواصوشي كل بحد تحملش بنا كان بنا قلنا نخورنا افجام دخول جين شورشت كان كوبينا سرخات وكي منظمة سي بي تي ورخراني جلتي ويونمي دو اف چرا بيت اف كيشا بيتا چرا سركرن و اگر يوسا بدن يوسا ويا با شرطش آد بانا آزاد کردن دریش میخوله و نبوینه یان آزادیان مرن. ایک جه پارێزەرên keysa sizadayên badînan jî dibêjit mangertinê gelek kartêkirin sercesteyê wan kiriye û gelek ji wan tûşî nexweşiyan bûyne. Lê heman dem ji de ewan mangirtin neşkandiye û li jêr durîşmê yan azadî yan mirin berdewam in. سردان ما بوری خراوین مافی مروی بو نتوانی گرتی بو دادگاهی بو داواکاریا گشتی بوری ببریا چاکسازی بردوامن بس حتی افریقا به انجام بوینه کو افریقا 19 روز گروا برسی بونا خوراک هندی و بردوامن سر به برسی بونه بری چند خوراک آجی پیوندی من هات نکردن جلای کسو کارتوان و کو کاریگری کا ایجار زور لسروان هات نکردن لاموان دیه من پوستک آماجه بوی چنده دا کو اگر جهات پیوندی دار هانوان کسادانین دی جواری کارسات بین زندانا چاکسازی هفلیر دا جبوی چنده کو کاریگری که ایجاد زور افریقا 19 روزه لسروان و کو جسته کریه روشاجین و زیارت کاربدانên keysa girtiyên badînan navxwe der ve berdewamî heye. Konsolê Brîtanya li Herêma Kurdistanê twîtek belav kiriye tê dat bêjit em dilgîranî ji desteserkirina çalakvan û rojnamevanên Herêmê. Hevdem peymangeha Washington raportekê de daye diyarkirin, edgelhatina Mesrûr Barzanî wekû serokê hikûmetê, pêşêlkarî, hereşe, lêdan û eşkencedana rojnamevanan zêde kiriye. Optinê sala borî da 353 pêşêlkarî hember rojnamevanan hatine encam dan. Amed Brîfkanî Kanalê Osmaniyê Peyam Duhok